Amakuru yo mu karere kanyahere muri Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakumiriye abaturuka mu bihugu 12 kwinjira muri Amerika bitewe n'ibikorwa by'iterabwoba bikorerwa kuba abenegihugu babyo bakoresha nabi visa no kuba badatanga amakuru yabo arebana n'umutekano. Mu butumwa yashyize hanze mu ijoro ryo kuwa 4 Kamena mu 2025, Trump yasobanuye ko igitero cy'iterabwoba giherutse kugabwa mu gace ka Boulder muri Colorado kigaragaza ubukana bw'ibibazo biterwa n'abanyamahanga batubahiriza amabwiriza. Ati mu kinyejana cya 21 twabonye ibitero by'iterabwoba byikurikirana bikorwa n'abafite visa zirengeje igihe byagabwa ahantu habi hirya no hino ku isi. Yakomeje ati niyo mpamvu uyu munsi nashyize umukono ku iteka rikumira abaturuka mu bihugu birimo Yemen, Somalia, Haiti, Libya n'ibindi byinshi. Ntabwo tuzemera ko abashaka kutugirira nabi binjira mu gihugu cyacu kandi nta kizatubuza kubungabunga umutekano wa Amerika. Abaturuka mu bihugu birimo Republika na Demokarasi ya Congo, Afghanistan, Myanmar, Chad, Guinea Equatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan ndetse na Yemen nibo bakumiriye kwinjira muri Amerika mu buryo budasubirwaho. Trump yasobanuye ko ibyinshi muri ibi bihugu byanze kwakira abaturage babyo batujuje ibisabwa bari muri Amerika, ibindi bikaba bifite umubare munini w'abafite visa zirengeje igihe. Uyu mukuru w'igihugu kandi yakumiriye mu buryo bw'igice abaturuka mu bindi bihugu 7 birimo Burundi, Sierra Leone, Togo, Cuba, Laos, Turkey ndetse na Venezuela. Yanasobanuye ko bambuye uburenganzira bwo gusaba visa zishingiye kuri porogaramu nyinshi zitangwa na Amerika. Amakuru yo mu Rwanda n'imahanga. Ubaye ubukombe mu myidagaduro nawe kora sub na like. Amakuru yawe isigize turi kumwe na NIP Empire. Menya amakuru agezweho kandi yizewe. Muraho, nyumva neza witonze, umva ushikamye, utitse imitima, yewe utiruka n'ubwenge bwawe butari ahandi, biraza kuguhesha amahirwe yo kwita no gutora ibisa n'ibyatakaye ariko bitegereje uwo byagenewe. Aha ndabizi nagusobanukiwe, ariko nukora ibyo nakubwiye uraza kunshimira nyuma. Nibyo koko, ese waba uri mu bantu bahangayikishwa n'ukuntu ibirori byawe bizagenda? Nyumva neza nanone, nkivuga ku birori ndashaka wumva iki kintu kimwe cy'ingenzi. Ibirori ni ibikorwa byo kwishimira ibintu byiza byabaye cyangwa kwizihiza umunsi udasanzwe mu buzima. Bishobora kuba bikomeye cyangwa byoroshye bitewe n'impamvu n'abantu babiteguye. Urugero rw'ibirori, hari ubukwe, isabukuru y'amavuko, ubukwe bw'imyaka ari byo kwizihiza imyaka runaka abantu babaye, kwizihiza intsinzi nko gutsinda ibizamini, kurangiza ishuri, kubona akazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ntago nakwibagirwa iki, kwita izina umwana, gusoza imihango yo kwita umwana izina ndetse n'ibindi bijyanye n'iyo mihango. Ndabizi ngeze aho utarumva icyo nshaka kukubwira, ariko ndashaka mu mutwe wawe hazemo izina Deco Green Company Limited. Abo nibo bahanga bafite abakozi b'inararibonye mu kwita ku munezero ndetse n'impamvu n'ibirori byawe wateguye. Nta mpamvu yo guhangayika ngo uti nabuze sare nziza nkoreramo ibirori byanjye, abazanekera se, imodoka nzakoresha, yewe n'amadizayini atandukanye ndetse n'ibindi. Aba nibo kandi bazagukorera ibirori ugahinduka igikomangoma. Ikindi bagufitiye abasore beza n'abakobwa bagufatira amashusho yewe utibagiwe n'amajwi mu birori byawe, abayareba bakamera nk'abibereye neza kuri tele. Bagukodesha amamodoka meza wakoresha ujya mu kwa buki n'uwo mwashakanye n'ibindi bisa nabyo. Sorry, narondogoye nibagirwa kukubwira ko ibi bitareba abakoresha ibirori gusa. Dutanga amahirwe ku bantu kugira ngo biteze imbere. Bazuti ngo bigenda biti, iyo natangiye kunguka nawe urunguka. Uti gute rero? Iyo tuzaniye umufatanyabikorwa cyangwa umukiriya muri rusange uhabwa 20% ya serivisi yishyuye. Ndabizi mu bwenge bwawe uhise uvuga uti si wumva rata. Fata telefone nonaha wandika uti 0788 51 355 Sinakwibagirwa n'abantu bakoresha umuyoboro wa Airtel 0738 5 cyangwa ujye ku mbuga zacu zose ni Deco Green Company Limited. Umuntu mbaza uti bikorwa biti?
Amakuru yo mu karere ndayakomereza muri Tanzania. Minisiteri y'umutekano w'imbere muri Tanzania yafunze insengero z'itorero Pentecote ryitwa Glory Christ Church nyuma yaho umushumba waryo akaba n'umudepite Joseph Gwajima yamaganye ishimutwa ry'abantu rikomeje muri iki gihugu. Iyi minisiteri yasobanuye ko iri torero ryafunzwe kubera ko ryamamaza ubutumwa bukangurira abantu kwigumura kuri leta kandi ko bibangamira umutekano w'igihugu. Insengero z'iri torero zikimara gufungwa, abayoboke baryo bagiye gusengera mu mihanda, hoherezwa abapolisi bahanga hifashishijwe imyuka iryana mu maso ndetse n'amabuye. Ikinyamakuru The Citizen cyasobanuye ko hari n'abatawe muri yombi. Gwajima aherutse kuvuga ko ishimutwa ry'abantu riri kuba muri iki gihe ritigeze ribaho mu gihe cy'ubutegetsi bwa mwarimu Julius Nyerere ndetse na Dr. John Pombe Magufuli. Ahamya ko yashoboye kubarura abagera kuri 83 bashimutswe ndetse bakaburirwa irengero. Uyu mushumba yavuze ko abantu badakwiye guceceka mu gihe hari ababurirwa irengero kuko ntawe ubitayeho. Nyuma yo gufunga insengero, Gwajima yarahiye ko atazigera acecekeshwa mu gihe abantu bakomeza gushimutwa muri Tanzania. Yasabye abayoboke kwitabira amasengesho y'iminsi 7 muri izi nsengero. Glory of Christ Church ni rumwe mu matorero manini ari muri Tanzania, ifite icyicaro gikuru i Dar es Salaam n'amashami arenga 2,000 hirya no hino mu gihugu. N'ubundi ntago nava muri Tanzania nababwiye yuko Tanzania yafunze X yahoze ari Twitter. Tanzania yafunze urubuga rwa X irishinza ko igaragaraho amakuru ajyanye n'ibiyobyabwenge hamwe n'ubusambanyi. Nyuma y'ibyumweru 2 konte za leta zinjiwemo n'abagizi ba nabi, umwaka ushize X yari yatangaje ko itazongera gukumira amashusho ajyanye n'imibonano mpuzabitsina mu gihe cyose abayagaragaramo bayafashe mu gihe babyumvikanyeho. Minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri Tanzania Sila yabwiye televiziyo y'igihugu ko ibyo bikorwa binyuranyije n'amategeko yabo. Yavuze ko uru rubuga rugaragaraho ubusambanyi n'ubutinganyi byose binyuranyije n'amategeko y'igihugu cyabo, umuco, imigenzo ndetse n'amahame y'igihugu bagenderaho. Amakuru yo mu karere mu nyemerere nyasoreze muri Congo. Umuryango Vox de Sani uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo wasabye ubutabera bw'iki gihugu kubura dosiye ya General John Numbi wabaye umuyobozi mukuru wa polisi ndetse na Colonel Daniel Mukalayi. General Numbi wahungiye muri Zimbabwe na Colonel Mukalayi bakekwaho uruhare rukomeye mu rupfu rwa Philibert Shebeya wayoboraga VCF ndetse n'umushoferi we Fideli Bazana wishwe ubwo bari bagiye ku cyicaro gikuru cya polisi ya RDC muri Kamena mu 2010. Umunyamabanga mukuru wa VCF Potini Maketa yatangaje ko nubwo hashize imyaka 15 Shebeya na Bazana bishwe, hakiri icyizere ko General Numbi na Colonel Mukalayi baburanishwe, imiryango yabuze ubutabera ikabubona. Colonel Mukalayi yafunzwe nk'umuntu ushobora kuba yarabonye Shebeya na Bazana bicwa kuko ngo niwe wari ufite amakuru y'aho umurambo wa Bazana washyinguwe. Hari n'abandi bapolisi bafunzwe mu gihe hagitegerejwe urubanza. Abanyamategeko b'uyu muryango Elia Mbikayi na Peter Ngomo bagaragaje ko uretse kuba Colonel Mukalayi akekwaho kuba umufatanyacyaha ubwo yatabwaga muri yombi mu myaka 15 ishize, yari atunze intwaro mu buryo butemewe bunyuranyije n'amategeko. Bagaragaje impungenge z'uko Colonel Mukalayi yaba agiye gufungurwa vuba kandi ngo niyigeze asezererwa muri polisi. Bati Mukalayi niyavuye muri polisi narekurwa azasubira muri polisi, Imana niyo izi niba aza kudushakisha, ariko mutwizere nta mutekano tuzaba dufite. Aba banyamategeko bagaragaje ko ubutabera bwa RDC bukwiye gushaka uko buburanisha urubanza rwa General Numbi. Abanyamategeko bagaragaje ko ubutabera bwa RDC bugiye gushaka uko buburanisha urubanza rwa General Numbi adahari, bitaba ibyo abandi bafungiye iyi dosiye nka Colonel Mukalayi bagakomeza gufunga. General Numbi yahunze mu ntangiriro za 2021 ubwo yakorerwagaho iperereza. Muri Nzeri uwo mwaka urugo rwe rwasatswe, hagaragaramo imodoka za gisirikare 2 za polisi ndetse n'intwaro zakwira batayo yose. Reka mbabwire ngo amafufu n'amafiriti bijye bibafubika mu gihe cya buri munsi. Naha nsoreje amakuru yavugwaga mu karere. Ndi James Hassani, hasta la vista. Muraho, nyumva neza witonze, wumva ushikamye utitse imitima, yewe utiruka n'ubwenge bwawe butari ahandi, biraza kuguhesha amahirwe yo kwita no gutora ibisa n'ibyatakaye ariko bitegereje uwo byagenewe. Aha ndabizi nagusobanukiwe, ariko nukora ibyo nakubwiye uraza kunshimira nyuma.
nibyo koko. Ese waba uri mu bantu bahangayikishwa n'ukuntu ibirori byawe bizagenda? Nyumva neza nanone. Nkivuga ku birori ndashaka wumva iki kintu kimwe cy'ingenzi. Ibirori ni ibikorwa byo kwishimira ibintu byiza byabaye cyangwa kwizihiza umunsi udasanzwe mu buzima. Bishobora kuba bikomeye cyangwa byoroshye bitewe n'impamvu n'abantu babiteguye. Urugero rw'ibirori hari ubukwe, isabukuru y'amavuko, ubukwe bw'imyaka ari byo kwizihiza imyaka runaka abantu babaye, kwizihiza intsinzi nko gutsinda ibizamini, kurangiza ishuri, kubona akazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ntago nakwibagirwa iki, kwita izina umwana, gusoza imihango yo kwita umwana izina ndetse n'ibindi bijyanye n'iyo mihango. Ndabizi ngeze aho utarumva icyo nshaka kukubwira, ariko ndashaka mu mutwe wawe hazemo izina2TAIKI2 Limited. Abo nibo bahanga bafite abakozi b'inararibonye mu kwita ku munezero ndetse n'impamvu n'ibirori byawe wateguye. Nta mpamvu yo guhangayika ngo uti nabuze sare nziza nkoreramo ibirori byanjye, abazanekera se, imodoka nzakoresha, yewe n'amadizayini atandukanye ndetse n'ibindi. Aba nibo kandi bazagukorera ibirori ugahinduka igikomangoma. Ikindi bagufitiye abasore beza n'abakobwa bagufatira amashusho yewe utibagiwe n'amajwi mu birori byawe. Abayareba bakamera nk'abibereye neza kuri tele. Bagukodesha amamodoka meza wakoresha ujya mu kwa buki n'uwo mwashakanye n'ibindi bisa nabyo. Sorry, narondogoye nibagirwa kukubwira ko ibi bitareba abakoresha ibirori gusa. Dutanga amahirwe ku bantu kugira ngo biteze imbere. Bazuti ngo bigenda biti. Iyo natangiye kunguka nawe urunguka. Uti gute rero? Iyo tuzaniye umufatanyabikorwa cyangwa umukiriya muri rusange uhabwa 20% ya serivisi yishyuye. Ndabizi mu bwenge bwawe uhise uvuga uti si wumva arata. Fata telefone nonaho wandika uti 0788 51 355 Sinakwibagirwa n'abantu bakoresha umuyoboro wa Airtel 0738 5 cyangwa ujye ku mbuga zacu zose ni TAIKI2 Limited. Umuntu umbaza uti bikorwa biti? Menya amakuru yo mu Rwanda n'imahanga. Ubaye ubukombe mu myidagaduro, nawe kora sub na like. Menya amakuru yawe isigeze, turi kumwe na NIP Empire. Menya amakuru agezweho kandi yizewe.